Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey bromet ez îro ji were behsa dewleta İslamê bikim. İslam çi ye û dewleta İslamê çawa mirov dikare bê falan dewleta İslamê. Kîjan dewleta İslamê. Îro dema têqa sedanê bi taybetî milletê Kurd dibêje pêncî û hev dewletê Musulman hene İslamê hene gava zulm li me hatî kirî kesî dengê xwe nekirî. Ji ber vê yekê ez dixwazim di vir da behsa rastîkî bikim û şaşîkî ji ortê em hilînin. Tabii eva girêdayê hişmendiya mirov e û wîcdan û merhemeta însanê ye ku çawa meselê fehm dike. Gava tê behsa İslamê tê kirin gelo İslam çi ye? İslam ew ku li welatê me ra mizgeft hebe mele azan bide însan pênc wat herîmeja xwe bike meha Remezanê hat li rojiya xwe bigire pere hebû her hecê pere hebû zekata xwe bide dewlemend be İslam ev e bi piranî milletê me gava behsa İslamê dike İslamê viya fehm dike. Eva bi carekî ne İslam bi tenê ye. Eva yek damlekî, yek dilopekî ji İslamê ye ku di mesele ibadeta da ye. Yani tu ana royê 100,000 rikat li mêjî bike ji bo sistemê layık û sekûler zirarê tune. Tu hero rojî bigirî jî îktisada wan zêdetir dibe em bibêjin mal û milkê dinizê ku xwarinê zêde dibe zêde enflasyon çêne vir hesilê kelam zêde pêdivî bi xwarinê û bi tiştê kirinê tune. Tu her hecê sistemê ana ji xwe kirine ticaret ji xwe re pereş xelkê digire xelkê dibe hecê tînin tê fikirî mesela ticaretê. Mesela li welatê dunyayê 3,000 euro digire li Tirkiye 6,000 euro digire. Tam bir ticaretek. Vir hesilê kelam tu got ev İslam'a ku millet baz dike ev li mêj û roj û hec û zekat va tenê ne İslam'a. Ji bo ku merû bivê li welatekî İslam heye dewleta İslamê ye dibêje ji destpêka Sûreyê Fatihê ev Qur'ana pîroz çi qas ev Qur'an heye temamî wî li wî welatê hukmê wî rewa bi desthilatdar be. Ji mekteba destpêkê seretaya îbtidaiya îlkokulê dest pê bike heta üniversiteyê zanîngeh temamî İslam were xwendinê civat û bibêjin cemaeteka İslamî hebe din ji xelkê re were gotinê û xelk li ser kultur û çand û edebiyata İslamê were perwerdekirinê û em bibê serra zeman derbas dibe çend sal 5 10 sal 15 sal 20 sal 30 sal da heta ku İslam di nava milleta rûnê İslam di nava milleta rûnê ji wê re tê gotinê dewleta ku bi İslamê hukm dike dewleta İslamî ji wê re tê gotinê. Îro di dunyayê da çi qas dewletê henin ku divê gotin dewletê İslamê ne dewletê İslamê ne. Dewletê ku xelkê wan Musulman in. Bala xwe bidê. Dewlet bi xwe ne Musulman e. Ji xwe carekî dînê dewleta tune ye. Yani bu bir falan devlet bêdîne eva tişteka em bibê pir puç û beredayê. İnsan dibin dîndar, insan dibin mümin, dibin Müslüman. Devlet nabin Müslüman. Devlet em bibê sistema ku me ra bi rêva dibe. Ji ber wî di wê sistemê de gava hukm û ehkamê İslamê şeriata Rabbil Alemîn tê de hakim be ji wê dewleta re tê gotin dewleta bi İslamê tê îdare kirinê. Îro di rojhilata navîn de di temamê dunyayê de tu dewletekî xelkê wan Musulman be hukm û ehkamê şeriatê tê de were tetbîqkirinê tune. Ji ber wî ji vana re nayê gotinê dewletê İslamî. Dewletê ku xelkên wan Musulman in. Îro her dewletekî dunyayê İslamekî li gora sistema xwe ava kirine. Em bibê bîr û baweriyê İslamî sistema İslamî li Misrê ji a Suudî cihêtir e, ji a Suudî ji a Sûriyê cihêtir e.
a Suriye ja İran'ı cihetleri, a İran'ı ja Türkiye cihetleri. Yani her velateki Müslüman lugora xwa sistemek içi, lugora xwa sistemeka İslami şwara danine, ev İslam'a ku hizmeta ve sistemet ki hizmeta devleti ki eqas embe müsaade day. Yani iro eğer hazaru milyar nev Müslüman hebeci ev milyar nev Müslüman gutte baskani nel gora emru fermanı xwedayı vi kelami hani vi Kur'an hani Müslüman lugora repedan ruhsata devleti xwan Müslüman o juyara inay gotine devleti Müslüman devleti İslami jberviya इंसान की मिलत की जवा की दौलत की कुल गोरा बिया नई इदारे करने नूर रफ से ख्वाजे अदालत इस्लाम बपे तश्ते का अहमकी नजानी है तश्ते का जाहलती है जबर बिया इरो दुनिया दा हर फिक्र हर हजर फिक्र सरबस्त जगैने फिक्र हजर इस्लामी इरो हर वलात की दौलत का कम्युनिस्ट ام سیستم که کمونیست یا که لیبرال یا که دموکرات خوازا و بکن هر کس ذکر بحث آن بکن اما لدنیای قدخه تو بویجه از شریعت دخوازم اسلام دخوازم لگورا اسلام دولته که برای و بوم و هر وسط و ریخستنه که چه که پارتی که چه که جماعته که چه که جبروی همو فکر و رامان دنیای تفق سربستن تفق آزادن قصه دکن ام به جوینا چه دکن سمینر دادن همو تشی آکادمیک دکن جغینی فکر و حزر اسلامی قدخی ایرو اسلام لدنیای قدخی نه اسلام ایرو نه آزاده اسلام کو ملت ما دبیجه işte لمیجو روجو حج و زکات اموی اسلام رد دکن او نه اسلام جبروی دنیای دا کتابه هر زده تی خواندن قرآن كتابة كو هاري كم بي عمل تكرني قرآن بجا فهم كر جبر بي او دولتي كو ايرو روشتاتا نافن ايكو خلقي والمسلمان دما صدام لكردا ظلم كر كيميا آود نوا كردا نوا چند دقلا 5000 انسان كوش جنو زارو كو كالو بيرو بده هزار انسان بريندار كر يعني بساقات هيشتن ان بسوری انفال و ان به قتلام که مزن لسر کرده کرد کمالی ساگر اساس کرد هیچ دوام دکه وان دولتانا بناو دولت اسلام نه که وانا لایق سکولرین کمالیستن ان به باعثین هر وسط قوم پرستن نجات پرستن گو فاشیستن جبر بیا گاوا گیری اونورن اسلام استثمار دکن استعمال دکن اسلام جبو برجواندی خوی سیاسی اکونومی جواکی بکارتن اواجی دروتی منافقتی تجاری ولات خواره ناد اسلامی کو به حکم لگاوا بخوازی اسلامی بکارتن جبروی گاوا لکردا ظلم هاد کرنه تی گوتنه لکویت دولت اسلامی کوم کزی باز نکر اسلام تنه کو درنوان دا حتی بحث مظلومیت بک هما دو سال داویدا هفته 5000 انسان لغزه هاد کشتنه غزه سرو بنی هف بو که دولت که عربا کاری بو ام بی کاسه که آوه تک نوان کیلو که آوه 10 کیلو آوه تک نوا غزه نکاری بو ها دیمه وان دولتانا دولت کولانه کولتی وان گریدای دست امریکا و انگلیز و اسرائیل تف خدمت کاری وانه او عربی کو نکاری بو آلیکاریا برای خواه فلسطینی بکه چه آلیکاریا کرده که يعني افتشتي هانا دينور هنا كي بمرحمات بوجدان لمسألة مزاك إسلام للدنيا سيوية إسلام للدنيا بندسته إيرو دنيا شر إسلامي دك إسرائيل جي أمريكا جي أم بتمام الدولة عربة جي تمام الدولة مسلمانة جي بآلكاري أمريكا شر إسلامي دك شر وان مسلمانة قد خوازه وك حضرت محمد عليه الصلاة والسلام بجي شر وان دك وكي دينا تو ام به تشکی دنینا تونه جبر گاوا مراغو دولت اسلامی دولت هنگ به مرحمت به وجدان به اسلام نتوالات کی تونه میرک به نوع سوسیالیزمی کمالیزمی لایکسیزمی ام به سکولاریزمی حکم ظلم دکه هون تینه و ظلمت که سوی مسلمانا آباد تشکی به وجدانی کی مزنه